Shalom, salamak melambi, salamak kaboro, lako kita mintu uto sang apetayanan. Lan puang Yesu, ia mo puang pela abak sundun lako kita mintu tona kaelo. Kombongan salo na puang, tati mangikur sumanga tarandai pule paraya. Langan puang matua belan na kaboro na, sia pasakena, anta maadin, tuo pasay lako melambi totemo, tanggal 10 misa bulan kasera tahun 2023. Umpo parandangan katuanta menggaronto lan renungan harian toraya lata basa sia lata nannung tu dio nakadanna apa dolo dio mito tamas sambayang sipatu sia le komi kipu di kipakala di upuang belan na tontong banget tu mamasemi lan mintu agan katuangki mi pamilikan melambi totemo untarima pa apasakke baru dio may olomi laki basa sia laki nannung tu dio nakadammi pasakke kan solanasang siapa ada ipagari tu dio nasala budangki belan nasaka mukan la urangi tu dio nakadammi lan puang ki puang Yesu ia mau puang pela abak kasalangki kinai rampo mati kalemi au puang. Amin. Pak Basanta melambi totemo dia lalam mai kata suran pasala 90 apa ayat misa selako 90 apa. Nakua tu kadan na puang maakadam itu puang lako Musa nakua pukadan itu Israel anna tibalik anna maatenda dio tingayona pihahirot dio kasialaran na Migdol na tasik ammi maatenda si patu Baal Sefon dio biring tasik attu yato lama akada tu Firaun diona tuto Israel nakua pusa mo tu tau yato mai sia nakapu mo padang pangalaran aku laumpamakarai tu penan na Firaun anna ula itu tau yato mai anna tu yato laumpa tarompo na kaleku lako Firaun sialaku mintu surodadunna naurungan ni naisan mintu to Mesir kumua aku mo tupuang napogau mi to Israel susito ia tom naparampo mi tau lako datu Mesir kumua malai mo tu bangsa ia to membali mi tu penahan na Firaun sia penahan na mintu to mase epon na lako to Israel anna maakada na kuwa maapa yan na maagau susito antarampanan itu to Israel na urungan tae mo antapo kaunan ni na parandan mi tu keretana anna solan ni tu tau tumai taunna male sia na bapa tuan nan ratu kareta pa atonno sia mintu tu kareta seng adio tondok Mesir ia tu mintu na to gan anasang surodadunna welana na pa makarra apuang atu penan na Firaun datu Mesir na urungan unulai itu to Israel apa ia tu to Israel tasu umpatarro kalingkanna tete dio kuasa ludo mai naula adarang mi to Mesir tu tau ia to mai si sola keretana Firaun siapa kanarang pa akanarangna sia mintu surodadunna anna lambi i tonna torro pa maatenda dio biring tasik si kandapi pihahirot si patu Baal Sefon
Ia ton nareke mi Firaun na buangan mi to Israel tu matanna na tiro itu to Mesir undi diomai bokokna lendu mi matakuna tu tau ia to mai anna meongli langan puang matua siama kadala komusa na kuah tanggan na arakatu lamunan dio Mesir ami solangkan ni saya untuk komi kumua ang kimate lante parang pangalaran yate umbara susite penggauram mi dio nate kami bangki tas ulamai Mesir ta eraka kipukadang komi dio Mesir kumua popa elo na bangamukan ni kami da ito na pokaunan bangamukan to Mesir belan na kila abiran mo na pokaunan to Mesir na ia tu lamate lan te padang pangalaran iate apa maakada tu Musa lako to Buddha na kuah da ami mataku pawatta itu penami ami tiro itu ka dilendokan na kalka dilendokan kapua lu dio mai puang tu na padenang komial lo yate belan na ia tu mintu to Mesir tu mitiro lo yate taemo amila un tiro pole tontong saya lakona puang aduka tula paradi usolan komi na ia tu kamu lama apakah pabang komi rampurandangna tu Pak Basanta lan menambi tu temo amin ia tulatanan nung solanasang situru Pak Basanta lan melambi tu temo ia metu jangan berhenti di penyesalan da ami torro lan kapenasanan dentuk kada si patu di sedan sarong dian na batu silambi ia tu kapenasanan tae na belai la umpu pembali tu lendu namo tenduka moto ia tu kaselangan tang la umpu pembali tulasain apa penyesalan itu tidak dapat mengubah masa lalu begitu pula kekhawatiran tidak akan dapat mengubah masa depan moyum basusi budanna siakapuan na tu kapenasanan inang lasusi moto anggenna na kuat kada tokina buarka nala lisuleipa na mangka modadi sialendu umo menasan kapua tuto Israel untampe nan kakaunanan belanna malilin mo tangaana untammu agan mabanda asia metakuran losong mabandaana na ia tua agan kakaunanan naurungan ni maakadamu sumpu mo lan kasengkian laku Musa ulambi ikada sule tumangkanna napokada laku Musa di Mesir nakua kila abiran mo napokau nanto Mesir na ia tu lamate agan lan padang pangalaran yate ayat asanga perlu dua napakanan na ami Musa tu tau na puang kumua anna tibungka tu mata penanna sia mentiro lulangan puang tu la melendokan sia na ta tauna unan ta tauna umpataru kalingkan
tak enai loran ni puang tu taun na la tororan kapenasanan. Kumpen nampak awai mata, untang itu lendu namu, bilan nama la abi ina sia sundunna, tunalu lako taun na. Podo nakanatakan apa taun na kumua, sumpu makuasa tu puang umpugau itu mintu, lap napoti lendok siana pomelo taunna. Susi kada nasauran musa kumua, puang aduka ia tu laparari usonda komi. Na ia tu kamu lama apakah pabang mo komi. Ayat asal puluh apa. Tang tabela umpesala ibu tunna temai di sanga kapenasanan. Welan na inang aganta mo maarupa tau tu katang maupuran sia katang palambiran. Podoria anta tontong matangkin sia manapa. Kumua anna tak siamu anta menasan. Unturu puang saya kosoro ki dia mai olona. Amin. Ta masambayang. Kita le tu kuma kurusumanga mati kalemi opuang. Bilan namang kakan mi ben waktu melo waktu sangat tu kinai umbasa isia unandung itu dia nakadami. Kiranuan opuang ipasakai anna tontong mendadi sulumarorongan lan mintu agan katuangki. Unnolai ti allo kisidan nirannu allo ki patulako. Ambek mama selan suruga. Tontong kumi umpasitoyangan kan ni dia may maarupa-rupa saki. Perosona di atabulituk. Sia mintu temeagan umparanggang kapatongan nangki mati kalemi opuang. Punga penama sallo, tontong komi urendeng kan ni lako lalan katonganan mi opuang. Pa ada ibagari tu salaki opuang. Lan puang ki puang Yesu kini rampung mati batang kalemi. Amin. Pada moto tu renungan harian Toraya melambik totemo tanggal asang pulo misa bulan kasera tahun 2023. Puang masak empat sakiki solanasang.